ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗꯨ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯀꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗꯨꯅ ꯐꯅ ꯐꯖꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ एजुकेशन पॉलिसी 2005 ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯐꯖꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯌꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕ एजुकेशन पॉलिसी ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯐꯖꯅ ꯎꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯨ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ खुदम होइना हाइर मतमदा हाइरिबा एजुकेशन पॉलिसी से अनोबा एजुकेशन पॉलिसी से अखोइना हराव फोंदोक्त्रिङै कांदा मसिगिसिना करी करी अखोइदा कानबा पीगदगे हाइबसे अखोइ हाना नैनबा दरकार ओइरि मरमदि हाना लेरमबा एजुकेशन पॉलिसी दु थुगाइरगा अनोबा एजुकेशन पॉलिसी ओइना हाना 10+2 लेरमबदो हजिकति 5+3+3+4 एना ओंथोख्रेबा हाइरिबा ओंथोख्रिबसे मसिगिसि तांका खुदिंगमक्ता मंगोंदा कानबा अहोंगबा पुरहल्लकनि हाइरिबा हाइरिबा अहोंगबदो पुरकदोरिब्रा पुरओइदोरिब्रा हाइबसि सुहांगमनेबा अदुबो मसिगी अनोबा पॉलिसीसते अखोइना हरावबो फोंदोक्त्रिङै कांदा भाई दरकार ओइरिबसि करिनो हाइबा मतमदा अखोइना वहंग खरदा खंगबा दरकार ओइबा हाइरिबा वहंगसिंग असिगी पाउखुमसि फजना फंगबा तारगदि एजुकेशन पॉलिसीसने अखोइदा काना पिदोइनेबा अदुगा पाउखुम फंगदबा ताराबा नत्रगना पाउखुमसिंगदुदा खरा चिंगनबा लैबा तारगदि एजुकेशन पॉलिसीसने अखोइदा काना पिरोइदोरिनेबा खुदम ओइना हाइर मतमदा पॉलिसी असिउ मपुंग फाना चटना हननबा गवर्नमेंट लंबी यातलबरा अनि सुबदा हौजी हौजिक ओइरिबा लाइरबगी स्कूल इनाकोनबगी स्कूल खुंगंगी स्कूल शहरगी स्कूल हाइना लैरिबा अतांगबा स्कूल अदगी अहोंगबा स्कूल हाइना लैरिसे सि मसि मुथतपा ngमद्रा अहम सुबदा स्कूल लाक्त्रिबा अंगांसिंगसि फजना स्कूल द पुरकपा ngमद्रा मरी सुबदा नुपी मचासिंगना स्कूल दगी ngन्न ngana तोइबा मसि तोखहन्दबा ngमद्रा मंगा सुबदा अनौबा पॉलिसी असिना पामलिबा सिलेबस सिंग असे मसि मपुंग फाना तंबीनबो ओजा मतिक चाना लैरबरा अदगी तरुक सुबदा सरकारना पॉलिसी असिगिदमक्ता अचंगबा पैसा पुथोकपा ngमलद्रा तरे सुबदा पॉलिसी असिना इंडिया की छात्रसिंगी एम्प्लॉयबिलिटी है तारे थबक तौबा द मपुंग फाना ngमबगी चांगसि हेंगतहनबा ngमद्रा निपान सुबदा पुनमक ngमहनगदब ओइरगना पॉलिसी असि इंप्लीमेंट तौबदा क्याम कुइन चंगदौरि हाइबसि अरु वहंग ओइरिसि ओके मसि पुंबसिगी मथक्ता लेबाक असिदा लैरिबा ट्रेन ओइरबा ओजासिंगी सिमतिक से असुकी मतिक वाटले सिगी सुमथक्ता हौजि हौजि ओइरिबा ओजासिंग असे सिगी सिकरंबा ओजासिंग हाइ मतमदा हानगी अरिबा सिस्टम दुदा चौरकपा अरिबा सिस्टम दुदा लाइक तमपा ओजासिंग ने अदुना मसिगिसु अचौबा प्रॉब्लम अमा अखोइदा दुमक ओइगिदोरिमिनि हाइबदि मखोइना तमइबा अरिबा सिस्टम दु अदुम पानसननबा होटनरकदोरिनि मेबा मसि पानसलहलोइगे हाइबा तारगदि ओजासिंग से अपडेट तौबा मन चंगदोइनेबा ओजासिंग अखोइना फोन से मलकपा कांदा अपडेट तौबदो सॉफ्टवेयर अपडेट तौबदो माइना अपडेट तौबा मन चंगदोइने अखोइगी एनईपी 2020 असिना अंगलवादी सिंदगी अचौबा साम तौरि करंबा सानो हाइरगदि अखोइगी अहानबा स्टेज की प्रिपरेटरी स्टेज दा लैरिबा चही 5 सिदा लैरिबा चही 3 अमदि अंगलवादी की इमाइबेल सिंगसिना सेन हनबगी वखफम नेबा थमिसे अदुगा अंगलवादी सिंगी स्टेज दे अखोइ अंगलवादी सिंगी लैरिबा हौजि की फिबम सिदे अखोइ लोइन खंगनरब ngaktaनेबा करम फिबम दना हाइरगदि मखोइसे ट्रेनिंग फजना फंगदे अंगलवादी सिंगदा इंफ्रास्ट्रक्चर फजना लैते अदुगा मना अंगलवादी सिंगसे मखोइगी मिकोक थेबगी चे सुरिङै भोटर पानबै चे सुरिङै लरिक तापमु संगदे लोइ लोइ खंगनरब ngaktaनेबा बदा इंडिया की सेंटर अंगलवादी सेंटर लाख 3 हेनबदा इंफ्रास्ट्रक्चर मरम चान लैते टॉयलेट लैते थकनबै सिंग लैतेबा हारि मफम सिंगसिदा अंगांग सेमगदोरिबनेबा मसे अखोइना मुन्ना खंगबा दरकार ओइ अदुगा मना ECCE हाइबदी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हाइबनी मसिगी दायित्व से मखोइना पुदोइनेबा अदु मखोइगी पुगदोरिबा कांगबुसी मसि कयाम फजना ट्रेनिंग पीरबगी हाइबदी अखोइ लोइना खंगनरब ngaktaनेबा अदुना अंगलवादी सिंगदगी अचौबा सामा तौबा हाइबसे मसिमुसु अरानबा मोइदोइनेबा अदुगा मना इंडिया मसा पुंबदा ओजागी अवाटपा से कयामुक यामना लैबगी हाइ मतमदा प्राइमरी स्टेज दा ओजा लाख तरागी मथक्ता वाटली प्राइमरी लेवल दा अदुना अनौबा एजुकेशन पॉलिसी हाइबा तारे मसिगी पॉलिसी असिना क्लास 6 तगी कोडिंग तंबियो हाइरिबा क्लास 6 तगी कोडिंग तंबियो दे हाइरि अदुबो कोडिंग सि कदाइफाओबा तंबिबा यागदर मस चाइना दा तवेन तौ चाइना दा कोडिंग तंबी क्लास 6 तगी अदु तारगदे खोइ से तंबिगदने तंबिरे याम गुड ओइबा याम अफबा स्टेप ने अदुबो अखोइना खंगदबा पोट अमना ऑल इंडिया दा लैरिबा
school singsida UDISE ki matungina UDISE haibadi Unified District Information on School Education Department of School Education Government of India makha da lebani sigi data samna data khongat pa dum loba kaino makhani magi data sigi matung inna India ma sapum da leba school chama gi manungda school only 9.85 khaktang da habda school chawrang tara khaktang da computer lei coding tam bai computer sangdoine ado school chama ge manung da school tara khaktang da computer lei adu masi ge su manung da school chama ge manung da school sukna ge mari mukhaktang da internet connectivity leba internet connectivity leitaba computer da kamaina coding tambidoino adu gamana computer sunglai leitaba phom da kamaina coding tambidoino adu mathakta computer gi oza leibana te computer gi hausi government gi school sing da private school sing da budi computer gi lyrics si tambiyeba computer lyric yaweba but government schools in the computer lyrics even yaudeba sigi matang sida karam maina hekta akogi coding hapusalakadoino haibse so bu hangam oidine aduga mana manung hanjanba khungangi lamsing habita manung hanjan manipur hai chinggi district singda aduga manipur tampak ta su khara hanjan kiba khungang sing dadi kamai togeda mai ban phangdaba yaurini internet connectivity phangdaba yaurini school gi infrastructure maram chadaba yaurini sigi mafam sing sida coding ga haiba asa se kitang lapna leiba asa oin tawriba ado asa se lapna leiba taraga su samna kan Singapore si sahi manga tarada chawat krini kari yam pick pani maram morga India da yam phajaba policy em puthore e adubu Singapore don phatlauna implement taw ya gadra habi koi mande maram de kan India is a vast and huge country ne sigi achuk chawba countries da karam maina implement se sat down taw ya gadau na habi se masigi se afaba di khanna ya class 6 da vocational education yaw hairi ba bai Class 6 tagi vocational education hapa haiba si yamna fa bot amani haibadi masi check chu batambiyu mai sem batambiyu thang sa batambiyu achar sa batambiyu bakery ga chapot chung batambiyu haibane masi fa bot amne masi gi si tambina bagi damakta machinery changi electricity gi connectivity changi oza changi adagi paisa mayam changi toilet ama kaktang sembiyu haibada chahi manga tara changi ba khoi gi Manipur sida masi gi pot si kamaina Patlauna implement of ngamgadwri no haibu hangsini mamangi NEP sing habita mamangi national education policy sing na hairisi kogi implement of systematic work hi kudamoin har matam da 2005 ki NEP sina hairisi pedagogy values skill sina sing base hapselu makoi tambiyu haibane hoju phawa koi tambi ngamdri hoju phawa implement of ngamdri 2005 ki hai 2020 gi sina 2020 di maka matam si yang na chatli ne samna hai kan ngasi 2020 da chatna ba pot che hayeng 2025 ta chatna roi doi ne 2025 ta ari bo er doi ne adu er ga di 2005 ta gi 2025 da implement of ngam da pot si 2020 da gi 2025 phau da implement of ngam da ta ra ga di 2020 gi NEP hai ta national education policy se 2025 ta di aman ba da ra dau ne implementation da ne ba khoi na hosi pira lai doi se aduga masigi su matakta yoga tambiyu Indian philosophy tambiyu hari yoga and Indian philosophy tambina bo oza sisu hoji ke leiri bo oza singi tolopi bo wari bo government sina kadai dagi pro puto ko doina habi job adige mana loan gi matang da class 5 hawdi masagi loan da tambiyu hai class 5 hawdi masagi loan tambiyu habi si akan ba instruction amane masi maru oina compulsory di oide instruction is just tambiyu habi ni compulsory di natte habi adu beta ragadi central government gi instruction is maru oina government school sing da ni palak ka doise the government school sing the kogi masagi loan the manipuri loan the tambi ne khalasi adu beta ragadi private school sing the namaka masi private school sing di koi wam di kote haraga inthoki sungam gane masi gi film su era pata ragadi ngasai gi government school tam bangang sing tokthora aga private school tam doine adu beta ragadi government school the enrollment se handara ka doine enrollment handara ko ta ragadi government school hani film da hanjang gi doine hadi mut ki doine hojik phagala idana masi mut ki be film ya lei doine adu na tadana muka private school sing the su loan se maka class 5 phau masai loan da tambiyu habi taragadi English ki competence English ki koi gi kaino se handara ka doine fluency se handara ka doine English ki fluency se handara ko taragadi global competition dam ga yaw yar oi doine global competition da yaw yarak ta vibe se koi gi ho India se global oi haraga su India di diverse ni koi gi Manipuri loan da Manipur tambirani haiba ngang do Chennai da thabal tawge ha matam da kitang awa boy rak ka doine aduna sigumba koi gi Hindi budi moina haibi hari he Hindi ta mena su khala se ngang Kerala da di Hindi nungai te sigumba aruba yam lai hai aduga mana class 5 ki matung da gi de maka loan du change tawgi ofam lai masi matang da kayam yam khutong sa da gi habisi class 5 hawa Manipuri medium da tamamba adum laba ariba syllabus tam ki mi kanglup am lai bane moi da hangbiyo class 5 hawa
ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗ ꯇꯝꯃꯛꯑꯒ 6ꯗꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯍꯣꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯒꯦ ꯁꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥꯅꯦꯕ ꯆꯪꯗꯣꯏꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁꯖꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯣꯇꯦꯜ GDP ꯁꯤꯒꯤ 6%ꯗꯤ एजुकेशन था हाइबने पाल गवर्नमेंट फाउबना एजुकेशन 6% थादीद्रीब 2014-15 नरेंद्र मोदी अहम पालक थादरीसे एजुकेशन थादरीसे 4.14% ने 2021 2021 सेंबा चाही थादरीसे 3.2% टोटल GDP ने 21-22 है तारे मथंगी लाकदोरिबा चाहीसिदति ngakhnaki ग्लोबल पेंडेमिक asi laibana maram oiraga handharakani na panariba handharakpa je kadai bo handharakadori hai matamda 40% cut tawdori 40% si cut tawkhiba taragadi hana lairami bisidagi handharaga 2% do oidoineba 6% kai thaw hairiba national education policy sina 2% khaktang kai dharakpa taragadi implement tawbase kyam yam wadori masi su am arubu hangamne क्लास अपाम अपाम खलो कमर्स की खर खलो आर्ट्स की खर खलो साइंस की खर खलो खंदी खलनेब अगर अपाम अपामदो बट सिलेबस करम सिलेबस हाँ की वार ममांग सिलेबसने सिलेबस तमदने इंडिया ग्रेजुएट लोरप छात्र 80% एम्प्लॉयबल थबक पीबी याबी चांग लेतेब मखोसे कनाना है नाते एस्पायरिंग माइंड कौब अदुम कंपनी की रिसर्च तव मोइना फोंदोरपने मसी कनाना कदाय थेंगनब इंडिया टुडेदा इरकपने मदो थेंगनबने अदुनो मखोइसिंगसे केदोबा चाही अमा नत्रगा अनीदी कंपनी इंटर्नशिप पीब दरकार ओय तोलोप पीरगा करिगिदमक्ता थबक तौबा यानबगिदमक्ता तो सिगिसि होंगनबा मतमदा क्याम यामना अखोइदा अचौबा अवाबा म ओइदोइनेब पुरा मासी ओइदुनसु अखोइ आशा तौदबा हाइबसिदि यादे आशा मांगबा हाइबसिदि यादे अखोइना ख्वाइदगी फजना तौगदबा आशा हाइबबु मणिपुर मरुओइना अदुगा इंडिया मसापुंबदा हाइरिबा अनौबा एजुकेशन पॉलिसी असे यामना थूना चनदुना इंडिया की यूथ सिंग ग्लोबल कंपटीशन दा यावबा अदुगा ग्लोबल लीडर ओइरकपा ngambagi अदुमलबा आशा दु तौबगा लोइना अखोइदि आशा गा लोइना ngaइबा ताबनी अनौबा आशा अनौबा नहारोल अनौबा जुग मसिगी दमकता अखोइ ngaइमिनरसि अखोइगी वीडियो से सांगु सांगरे वरबे यादे अदोम अखोइगी वीडियो असिबु नुंसिबिदुना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तौबिदुना अतोप इमानबसिंगदसु अतोप छात्रसिंगदसु अतोप ओजासिंगदसु अतोप गार्जियनसिंगदसु अखोइगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की मतांगसिदा करी करीनो हाइबदु खमिनसि भाइसिंगदा शेयर तौबियु मरमपांसिंगदा शेयर तौबियु शेयर तौनिंगजे फाउदसु शेयर तौबियु थैंक यू वेरी मच